Sdrf kamu pas sinadem no lasaran ko kolam pa. Empa yang pa pusat dia ko manggo. Bulu gemanggo sini ada sampai yang pusat dia. Tani heng maine pasok kono ko. Kakon tu lupa ya mes Sdrf ko. Lakkan harus rumah আচ্ছা ঘটনাটো কিমান বজাত হৈছিল প্ৰায় 5:30-6 বাজি এনেকুৱা ভিতৰত হ'ব কেনেকুৱা হৈছিল মানে কি হৈছিল মানে নাওটো হিটো পাৰত আছিলে মানুহ ইয়াৰ পৰা এই চিকা বৰগুৰিলৈকে যাবলগীয়া আছিলে মানে সি নাওটো নাপায় আতুৰি পাৰ কৰি নাও টানিব গৈছিলে মানে এই নাও ওচৰকে নাপাওঁতে মানুহটো ডুব গৈছে বুলি গম পাইছোঁ এনে সময় কিমান মান বজাত প্ৰায় 6 বাজি হ'ব এনে মানুহজনৰ নাম কি আছিল কৈলাশ শৰ্মা বুলি গম পাইছোঁ চিকা বৰগুৰি গাঁও বয়স কিমান মান হ'ব বয়সটো প্ৰায় 60 বছৰ মান হ'ব ক'ৰ পৰা ক'লৈ পাৰ কৰিছিলে মানে সি এই চৰাইবাৰী গাঁৱলৈকে গৈছিলে সদায় এনেকৈ আহি অহা যোৱা কৰিয়ে থাকে সি মানে তাৰ পৰা কৰি লৈ ঘৰলৈকে ঘূৰি গৈছিলেগৈ এই নদীখনৰ নাম কি বুৰচুটি নদী এতিয়া Sdrf আহি পাইছে নাই এতিয়ালৈকে Sdrf আহি পোৱা নাই আহিছে বুলি কৈছে কিন্তু গালিঘাটত পুলিচবিলাকে এতিয়াৰ পৰা প্ৰায় 2 ঘণ্টা আগৰ পৰাই গালিঘাটতে আছে বুলি গম পাইছোঁ কিন্তু স্পটरলৈকে আহি পোৱা নাই नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना एसएससी बैंक पीओ बैंक क्लार्क बैंक एसओ यूपीएससी एफएससी डिफेंस रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएओ एडीओ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससी जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70026133133 9101 536360 70020261333 9101536360